nimi on Paradiisilind. The long red flower. Cattell. See on Hiina pagood. All those trees on your left side, Filipino mahogany. Yeah? Suured puud on mahagonipuud. Everybody on land and home. Kapten Cooki laht. Otsas need ei ole mitte pirnid, vaid need on avokaadod. Vastavalgelt ei jää. Iidne Polüneesia tempel asus siin ja Kristiusu missionäride tulekuga muidugi hävitati see tempel. Siin on 3 sellist auku, kus olid jumalate kujud, tikid. Seal 2 suure kivi juures istus siis pealik, temal oli ka katus pea kohal, teistel katust ei olnud. Neid puid tol ajal siin ei kasvanud, need on hiljem siin kasvama hakanud. Ja seal otsas siis ohvrialtar. Ja ohverdati ka inimesi. Pape Ete is always busy. Everything is over there. All the people from the small island, they always go to Pape Ete for shopping and shipping everything to the small island. Pape Ete means what is a basket. Pape Ete means is made by one person from the island of Marquesa with a cement block, and all the tattoo designs. Usually this is a snack restaurant. It's Valley High Mountain on your left side, from the back side. 60% of the people here are Protestant. Sunday we have cockfight. Võitluskuked. Igal pühapäeval on siis kukevõitlus. Antiga laht. Surfamise koht. Siin on topeltriik. Tax we pay here for living, we have to pay tax on the house or living like about $700 a year per house. We pay drinking water $30 per month per house. Pick up garbage. You can walk, just 10 minutes to walk. You have a patisserie, you have
ajahind, mitte koha. sellel oli 10 000 öö, aga maja. Nii palju, kui sa sinna sisse paned, siis kas läheb 20? Muurea saar. Ja seal eemal Tahiti 17 kilomeetrit. Papeete lennujaam. Seal ei ole metro. Ei ole seal midagi praegu. Siseõu. Moi. Ilus, maitsekas. Kuningamaja oli selline paadikujuline nagu kummuli pööratud paat. Siit läksid kaared üles ja siis katuseharjaks oli paadikiil. Iidne sadam.